ሸይጣን ጀሃነም ላይ ሚንበር ላይ ይቆማል ኹጥባውን ሊያደርግ የጀሃነም ሰዎች ተሰብስበዋል وقال الشيطان على الله شيطان ما لما قضي الأمر والثانيهم سيوسن قوموا يناقرال إن الله وعدكم وعد الحق الله ونتنيا كترو قبضوا الله تنبه ووعدتكم فأخلفتكم أنيك القبة ولا تواشوا إيهو هيك أنونتي أني بنا أنت ليكو سلطان على النبري إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وسوسكم جينوس جاسرتال وسوسكم الشالاتوي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أني ناتوكسو نفسوچاتون وكسو إلى الشيطان تسفاي قرطا يعني يجهنم زبنياي أمالاج ودا الله بكار ونادوا يا مالك يبالا الله كفتروا جمرو سكو معك كندبرتو ጨካኝ ነው ይጠሩታል ዙሮ አይቷቸው አያውቅም ለሺህ ዓመታት ለሚሊዮን ዓመታት ሲቀጡ አንዴ ግን አያቸው ወናዶ ያ ማሊኩ ጠሩት ዙሮ አያቸው ليقضي علينا ربك ጌታ ይግደለን በቃ ይላል ይመልስላቸው ይሆን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቆል ከ1000 ዓመት በኋላ መልስ ይሰጣቸዋል መልሱ ደግሞ ተስፋ አስቆራጭ ኢነኩም ማኪቱ ዘውታሪ ናችሁ ይላቸዋል ሞዴል ስቃይ ብቻ ያኔ መላእክቶች ይጠይቋቸዋል አለም የእቲኩም ነዚር እንደው አስጠንቃቂ አልመጣ ሆኖ ነው ሳትን ይሄን አይነት ቅጣት ውስጥ የመጣችሁት ቃሉ በላ ተመክረን ነበር ሸኾቹ መክረውናል ኡስታዞቹ አስተምረውናል ነቢያቶች ተልከውልናል ቁርአን ወርዷል ولكن كذبنا ይላሉ ግን ምንድነው ዋሸነ አስተባበል ይላል ያኔ በቁጭት لو كنا نسمع ونعقل بالسما بنرዳ ኑሮኩ ሳት መዘውተሪያችን አይወልም ይላል ቅጣቱ ይፈራ ከዚህ በላይ ባወራው ቀናችን የሚያበላሽ የገዘፈ ቅጣት አስፈሪ ቅጣት ጀሃነም